Building sang skyscraper chanchin kan soinwal to a mo nomin mitpo atitlai hle ani skyscraper te hi mo nom hle ma se khovel thilten top hun an nei chinang hian thia angai hun a om china an chiat lai a mo nom thei hle a abik takin khopui bit tak ani phei chuan building sang tak tak rei lo te chungin a chim sopurup mai chin ani tun tum zo pro video a hian Inchhawng an ti chim sang zualte kan thlir ho dona channel like subscribe comment le share lam min lo ti sak vela o Ocean Tower kan thlir tur Inchhawng sang masaber hi South Padre Island Texas a oma SpaceX te Starship mun pui thar bullok ani he building hi meter za som panga emo fit zathum somsari panga asang ani a kumsang ni pakwa khan puak thei thil mangin anti chimani he building hi nuam tol mun pui tura rawh manani a chen mun nuam tak swimming pool gym le spa thlengin alwa tu te tan da tum ani kum ni an sak nuwa na thok tu te chuan he in do nget tu support columns a chuan khi a omti an muchwaka he tower in ngana base 2 inches som paruk zetin alo tlaniam alo nireng maya he wang hian he building hi asir zongin a on ta hu maya the leaning tower of South Padre ti in an soi pha ani he in satu te hian siam thatle tumin na satakin beima se siam that thei to levin alo chena saman alo ni a engineer ten uluk taka anjir chan nu a siam thatle chu sumtam tak senral na mai tura an ngai zoka thia zai an rel ta zokani kumsang ni pakwa December tha khan company pakhat inti chim lama thiambik Controlled Demolition Incorporation te chuan he building hi uluk takin anti chimta ani anti chim hun lai vel hian dollar makta duai somsari panga man building hi concrete structure ti chim to zinga alian ber ani hiala he Ocean Tower bul chi a park po anti chim ni hian an khar pha ani he building chim lai hi mitam takin abul nai hotel le restaurant ba ka mun rem chang lai atangin an thlir thup ani Landmark Tower po hi Texas US ami ve thawani a fit zathum somriat emo meter za som paruka sang ani a Fort Worth a omani he building hi sang khat chakwa somnga pasari a hon ani a heti la he khopuya Inchhawng sang berani he Inchhawng chi pa hian khovela digital clock lian ber a omboka a hun lai chuan awa yin anlua khat vek chinani mase khovel thildang ang thavin he building po hian top hun anei ve a kumsom thum nuwa meu chuan lua tu omlovin arwak vekani kumsang ni March tha khan thonga leivir tornado rap thak takin anwai shepa a chena sahle a thia lolo an relta ani kumsang ni paruk khan puak thei thil mangin ti chimtum ani a Midwest Wrecking Company ten ma anla a anti chim ma hian bul nai block som panga thleng mipui anin thiar film tirani puak thei thil pound zathum som ruk an manga anti pa zo nu rei lote a Landmark Tower hi achim ngal vekani he tower omna hmuna hian parking garage kumsang ni som paruk changkhan siam ani AFE Tower hi meter za som paruk emo fit zathum somriat pani asang ani a Europa building an thia to zinga chuan sang berani AFE Tower hi Goethe University Frankfurt Germany a campus building zinga pakhat ani a atira chuan malte te in thia tu mani a ma che a thia hun chunga rei ema wangin abul naya chengten na satakin an complaina puak thei thil manga ti chim turin thutluk na an siam ta ani he building thia tur chungchang hi media lama adar na sahle a kumsang ni sompali a an thia lai hian a hmuna mi sing thum chuangin an thlirani ring takina puak thwaya building lai ril tuam tu concrete achim masapota secondary lo te nuwa building lai ril building core po chu munni a ti chim ani vele a pakhat chim lama atlu a adang mar lama atlu thongani helai mun hi kum engemaw chhunga ruakin a oma
Gothi University zirlai te du lau dan devin residential le hotel tower 140 West sak ani a. He building thara hian achung lama luxury apartments a oma, anwai lama hotel room a thung ani. Golden Flower kumsang ni som panga November thla khan meter za som pariat emo fit zathum somriat pasiri asang Golden Flower building ZN City China ami chu hal chimani a. China ram chunga skyscraper ti chimjinga asang birani. He Inchhawng sang tak hi kumsang kan zakwa somkwa parukhan sakani a. Ma se hunrei tak chung lwa lovin a ringa. He building hi chei chatle don chuan sen so a hau tak don lutukin an sia a. China sarkar chuan hal chim turin pengcheng explosion company te arwai ta a. Company te hian building chim tur kluklu na turin abul na hian fit som pathuma thokin lei an lai khwar ma sapota dynamite ton pakhat point pali le detonators sing khat sang ni chuang an manga apwa zo nu rei lo te chungin he Inchhawng hi achim dar vekani achim dar chung rei lo hlema che anom nok then fai chung a rei le a fit som ruk paruk zeta sang nom nok a in che khola athen fainan rimot po ni som sari chung hun an mangani nom nok an then fai nuwa commercial complex thar tur sakna an tan le ngala door le chen na mun residential space turin an rawh manani. JL Hudson Department Store JL Hudson Department Store hi kumsang khat zakwa som pakhata sak dai to kha ani a Detroit Michigan a ani a. He building chunga hian door shang le office thlengin a thinani. He building meter za som thum pali emo fit zali somli asang hi mipuitan hon ani khan Khovela Department Store sang birani a. Kum somria chung zet tangkai taka man ani nu a kumsang khat zakwa somkwa pariat khan JL Hudson Department Store hi thia ani a an hal chimani. Mipui sing ni chuangin amuna an hal chim lai hi an thlira. Apuak hi anat ema wangin abul nai door tuk verdar thlangte ake pha hiala. He baka hian an tum lo devin rail tlan kong Detroit people mover anti chetel bokani. Hemi nuwa hian fit zakwa som pani emo meter zani som sari pariada sang tur skyscraper an sa chun zom le ngala. Tun kumsang ni som ni pani a hian hon man tumani. Brayton Point Power Station Kansoi le tur hi Inchhawng building chia lo ma se Brayton Point Power Station an ha chim hi apui ve shim lung althei kol manga par siam chwana ani a Somerset Massachusetts a omin kumsang khat zakwa som rukvel khan honani a May sang ni som pasari thleng khan an lamangani. He power plant hi an khar nuwa anei tu company de chuan cooling tower pani te hal chim an du a kumsang ni som pakwa khan ma an la ani. He cooling tower pani te hi an hal chim hian Khovela cooling tower hal chim zinga sang be record an siam ngala. Tower pani te hi fit zanga emo meter za som nga pani asang an ni ve ve ani. He cooling tower pani te hi kumsang ni paruka Khovela cooling tower an hal chim masak ber Trojan nuclear power plant cooling tower ayin fit tlem te in an sang zoka. New England a cheng mi puite an hal chim lai thlir tur hian Brayton Point Power Station a hian an pung khoma. An hal chim nu hian power station mundang an ti chim zela an zo fel nuwa atuk thlengin alakang hian ani apui mep khop mai. Meena Plaza building hi sazaw man lo ma se Khovela building hal chim zinga chuan asang bir ani thawani. He plaza hi Abu Dhabi UAE a oma Inchhawng sang pali ani. Asang bir hi meter za somruk panga emo fit zanga somli pakhara sang ani. Developers 10 Meena Plaza hi kumsang ni pasari atang khan an satana. Ma se anu deu kumsang ni swampani khan anei tu tenen an inti thiam lawa wangin an chol sanani. Kumsang ni swampali khan chunzom le turin rawh manna an siama. Ma se puisalam harsat na awangin an chunzom thei dalawa. Thil tangkai lo tak ani zuita a. Kumsang ni somni khan sarkar chuan chiadar lolo turin thupek achwa ta ani. He building sakzo lo hi mitti khamtu ani mai baka Meena Zayed longchol mun chei thatan tuma wanga chiadar anni a.
an hal chim don hian mo phur tu de chuan Meena Plaza hal chim wanga van doina thleng pal theilaka film khur takin ma an la a ulok takin he building le a che vel an zir chiang ma support ani plastic explosive pound sing khat sang thum zet an manga atlu sop rup mai ani building niam pathum te an hal chim ma support a anua second claim te a Meena Plaza ni chin chu mu tur a om to lawani ole du tok le phot mayang o building hal chim kan soi zinga khan khoi khange pui iti ber comment lama lo soi vela hi channel an sha theina turin I share keu donia o